Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako da povećate broj portova na vašem računaru. Znači, nebitno da li imate laptop ili desktop računar, svakom možda se desi naravno da mu nedostane višak, da ima manjak portova, da mu treba dodatni port za povezivanje i sad ću da vam pokažem kako se to na najlakši način radi. Ovdje imamo dva laptop računara, jedan je kupljen u decembru 2021. a ovaj crni je kupljen 2020. koliko se sećam. I imaju razlike i sličnosti. Kao što vidite, ovaj netbook ima s ove strane, znači, Full HDMI, USB 3.0, čitač memorijske kartice i sa druge strane ima još jedan USB-A i ovdje imamo jack za punjenje. Ovo je, da kažem, stariji tip, tako da on nema USB-C i za ovakav vrstu, znači, laptopova može se koristiti kao i za desktop računare. To je, znači, najlakši način jeste kupovina USB huba, koji ću vam sad pokazati, možete da vidite. Pošto ovaj laptop nema LAN port, kao što vidite, RJ45, najbolje bi bilo da kupite ovakav adapter koji ima na sebi i USB 3.0 i LAN, tako da to je najbolji način da unapredite vaš računar. Ovaj drugi laptop koji je noviji, to jest ima novije priključke, na što mislim, znači ovdje ima samo dva USB porta, ovdje mu je port za punjenje, ovdje nema ništa, napred nema ništa, a sa druge strane ima HDMI port i USB-C. Sad, ovaj USB-C nažalost ne može biti korišćen za punjenje računara, ali zato može da se koristi za upgrade. Kakav upgrade mislim? Znači, možete kupiti ovakav adapter, USB-C adapter, koji na njemu može imati i nekoliko USB portova, naravno i RJ45 za povezivanje na internet, jer kao što vidite ni ovaj laptop nema port za povezivanje na mrežni priključak. Naravno ni iza laptopa nema nijedan priključak, tako da nema potrebe da ih okrećem, kapirate pointu. Tako da to je to što sam teo da vam kažem za ovaj klip. Hvala puno na ideju koju mi je dao, sad ne mogu setiti tačno ko mi je dao ideju, ali hvala njemu. To je to, hvala puno na gledanju i doviđenja.